Ngene lah kan? Hindi ni iro na ni Pak Beca iro mapadia aja na kana pulo-pulo. Cederai sih. Siapa ni pulo sisa kasi. Cederai. Iya. Jadi minta tak cerita nak? Hindi ni. Sudah nak? Itu dah ni. Ya. Mana? Solat di paro deh. Ya sedih. Kanya nih kan? Kanya nih. Hemana sapo? Eko ang sana. Beca makwe matanda calagana. Matanda-tanda ko sa disilana. Kamu karena nih? Ha, ka? May katuturun ako eh. Oh, karena. Pacolong may mani karena. Kaya din na. Ang kayo. Dan atau yang suruh mana nih naman? Di tabali katan ra iko di ulit sawi. Apa tuh? Selagi sakamat suruh. Ha? Selagi Di sakamat. ako metoro na ina. Dulu pasur ako rin ha. Mengurung-urung ya Pak bisa. Balikatan ra ya. Ya oke. Lanjut. Mas kamu pak? Dua lagu tawa. Idisi Idisi. Tetes setengah nani liwa. Iya tetes Kawe tangan ini liwat. cuma kamaja indreng. Dia ceng kasih tau mundang imalawa we kasih kamaja akan. Nabila nih gero dia pun nasarang. Dapat kisah po ya alas itu dimu. Eko ya, eko panontongnya sapo. Ko ya bagai panilai. Dia tatay na murosi dia. Iya, alin na. Wih, Alin. beres bi kanjak anak na tuh bi pada pupur campur keju. Iya. Ya menenjek tapamu pada kopi cola ada mi abu. Matan ramat itu kumaganja ya jadi ini ada campuran keju, mentega, tarasi minalambace. Padahal ada wita tapan bene na ape takasih. Dia narti, cie. Mak de mana sih lo si mato jang. Anak lo mau pijak lo make lo nih, aku pernah make lo mato sih. Tapi patungan kasih karena diantara grup itu memang iya. malu capa 5 reso. Pagada capa 5 reso iya. Ya purang ke kasih lah cik dia Iya kok. Maluca meto sapo. Iro maluca. 20 aja sesusuan nih. Kasih. Ya ku beni nama ko sapo naganda mo kay jay pake si taong na buku-buku man ni jay bawan na. May ko katambe dagi mo ni. Lo ko boleh? Ah. Po.
Buat culea ke sini pakai po. Ade. Po. Tapi kebangsaan ya, hai. Menjadi jolok ya. Dia pakai kau mas apa duit? Ini kau pakai sapu deh usoro. Baik. Iya betul ya aku mako bubene sapo. Hai. Dia nanti salah-salah boleh. Ah, kamu orang. Talimon rumah mati tailing ni. Iya. Di antara ini kan dua kita makan jakui bagi. Iya. Iya. Ibage. Iya Pak menjako si bersaing itu Iya aja bagi. nih, ibage. Iya malu puluh. Ini. Gigi ato. Abak sih, labak sih. Laba siyan. Iya na pala ibage-bage. Iko male ulun na si balon na. Dua Iya. malah ngapa ya male yawana alon na. Dua matu wala. Pura wala yawana alon na ala si watan na si ba posi na. Capak-capak na pusina balik. Tawakir yawana posi na. Ayah sa bandara mo cede ko mabaraka mo. Ya ka mak beraka. Boleh yawai. Iko mala jena. Iya siyolo. Iya, iko juga tujuh. Betul juga deh. Apa ya si male biti na lelewali ta dua ta. Napa iko si male popan na lelewali napa ya siro. Cek dek bawa wilau ni. Mau cek deh kuma beraka Mo cede ko mabaraka mo. Labu aja. Weli suni pa bolata angkor bene ta me mandre. Mamula re mana ngisa dapurmu. Kursi mapangewa benenero. Anang kaurani liwat na. Tapi dia dulu mak benih. Dia mak kesoro. Kasih na. Purna Kasih. bagi. Iya. Maka kalau kijolo. Ah, ini kan sore-sore enaknya minum kopi sama susu. Ya. Modelnya namanya kepada ulama liwasang ini. Timu gajero agak. Lu jangan gitu sama gua. Ya Pak Balu kopi susu. Hah? Oi, yuk kira nek mata tuh ya nggak tahu kak sapo ay. Wih tina yang kabunga-bunga koy. Hah? Tanya tuh gak po mina pakai ro nah. Ang kabunga-bunga berarti po yur ya we. Dek, yaro waktu nakasih masih sekolah. Dia nela boga para aku mana. Iya, dari terpas aku menal maruki-ruki, nih uki-uki nah. Iya. Raji masih sekolah biasa ro, tapi dia nela kasih boga merak terpas aku lele maruki-ruki. Tapi renang ya tato na memang cantik meto ko magatamban ng ngopi. Ite mato kumatuannya pada lipat batik pure de starika. Pada orang kota itu. Oh, cumuri ke mata tuh ular naga. Tapana nambah istero. Kami juga kada agak bacaan itu kada ula. Ula kare ular naga biasa kina. Ula mani. Betan ramu ula. Ya, satu nomor lagu. Iya mali susuna. Bah. Iya, Pak, apa ikut itu mah pengir? Iya dong. Ya, ikut na kopi ya. Susu. Kopi kok. Oke. Iya, susu. Katili. Kato timu mo na na susu eh. Mau pas susu. Majin ni compeng. Ya, informasi ro ibu-ibu yang mana lolo atau di nami mana ko jadi anak tak bunga jadi anak tak jalalo tempat cumping ya. Kan wasili nama cumping. Walela da siri ko. Kapo man ipa calong ipa miolo menonton. Ya aja kasih tempat cumping. Pertama iro ipin ko ipa cumping ya nanae. Kumato kumalupay pa baliang. Apa ini mato bali jolo. Doris, manya mano tiko ko loko bandare de ne swep ko. Mage pak mulai gorengnya ku kerco. Wanang kagoreng kan jahitan nang ikaluku. Bisa mau pasik ku ya. Aga Pasti sepelepan. pasir rabies. Ya pun ini. Pak Balu kopi susu. Oke. Sebuah lagu dari Haji Arman Rusanda dan saya Haji Arman Rusanda. Saya Dores rusak sandalnya. Pak Balu kopi susu mondro di jalan. Pajai ko na makanya mampu. Ulangi. Pak Balu kopi susu mondro di jalan. Apa susu? Ma bolo cening wilua ma putih
susu sama kuna uno susu riwat tukuro napa susu ho di kemana begitu male susunya dia mana laki cik deh Pure bagi to? laki cik deh Iko betul je, wasi di nange deh jaru-jaru ko betul mau mak bagi. Tende ni pecica. Hah? Mercedes. Iko ipu orang itu limon dia kalau mau pangi. Kau pejak cekum. Angka ni melo mate sapa aduh ini kamu yang lain bula-bula macam mati. Anak-anak agak Wasa ko de makelo pasusutoni. Mon roto ba ko bilu bula-bula mata na macam iki. Apa dia muliki? Ikolemi, masani. Endre bano sama joro-joro. Hindi ba nawas mako? Kakaya. Meron niya mata sa paruina. Yelo welimu. Gara-gara susu na iya. Sedes iko si mapasusu. Ade kalau mitai. Meloni naga, meloni. Meron si uno na. Bula-bula ba mata na matitay. Wele sa meway ke. Tawa gaji. Ambo acu. Di mana ruas di kaparingar-ringar. Jadi iko mapangiwa padamu asu. Memang. Si boka-boka kitu matu. Wah, Mercedes na cawila do ko pala yari ba. Karo ni. Daripada tariwi. Labira mo mi cawi. Masa ki ano mo na caway? Jalo itu ya runanya nampai na caway. Iya. Kami memang mi cawi. Dia mati waya ke kuda mi cawi cawi. Ya, kelo. Yolo. Ka santai mata na Mercedes he. Sinang bor matamu ka to santai ko. Baik. Ada na itu. Baik kuku macang. Aya. Ya, si bawa ko saya, si bawa ko. Ada dia muno, taluki wasa. Ni ka melo no, kumahe. Itu ni. Makrebe mga ayam pambre bembe. Tambay pe. Ternyata kanan na minre. Agan na. Si tanah bembe manre tama. Oh iya, peco. Oh, iku ka macucut terus makan jasa adamu. Ada dia mesti jalo. Pada takku ya. Dua ko je. Mapa je pabulari. Apa dia takku dores? Kendro wesi tabu. Iku makan jasa adamu. Dek, mau lebih punggawai ko jalan nak gure. Taluki je. Saja kalau dua mi. Cok. Dia nak tukeran tau dia longe lah gue. Magai. Ada ICP mamule nanti ketahui. Lo mau tikang dores. Sio memang ni. Para kasa di meme lo ketikang. Lepai betu. Sioi. Aja nama lerone apa mabusuk itu kon Andre nih. Iya, aja nama anu nandre. Selela gue. Sila gue. Pecuk-pecuk. Lo itu malah acara. Napal pecuk kan lada geri. Ni kena tahu? Minus sironi ke majak tapa tak. Kalau lu ko me wadi racu. Tapa majak memang. Iya, sila lo nge. Selai. Sila pinanom. Iya roba lo malah acara dia janji. Pinanom. Aja niro selai sih. Sila iya. Kaya gaji pele. Nah, capu nih gajak lagu mu. Iko sokoto eh. Ayo pasular ke mata. Sila memang ni. Aga je iko. Iko na pelepit he. Masa marah ki tadi. Tidak ji. Perte. Ya, pertemuan. Ya. Makanya nih kah. Hanya nih. Depa je. Ikut tuh dia. Musrik. Tanda po de nali. Mago je iko. Magala tu mati. Ya kon kata magala macam cobi magari tulak ya kualena. Mai mari caburito je.
Magai. Ada nami pandai acara nama kayak. Mana kami yang pandai acara? Oke, satu nomor lagu. Wah. Baik. Masa melok kena sa ini? Baik rumah cawe. Dia nama cawe rumah nanay. Maka apa mana cantik lo macawala dah. Wah. Ya pokok makai macawala dah. Wah, makalalai mi pak kita. Kega jehe? Hah? Kega? Malak biar mi mata di mak kita lo dulu. Wah, kita mau aja mitua. Kiga hi. Kar kembar mo hi. Masa milisu nih? Nah, di mana lisu? Iko mijawi na tanghali. Sahi. Kiga masa di ngomong komatu yolo mi mana iro siya tau iya. Iya. Pada ko sanroy. Iya. Idi kega? Hah? Kega idi? Iya. Dapatkan tubuhan Desa di nama kata lah, anu ini? Apa ini? Iya, apa iya jalan kesir palawa Ini, emiat ya. Iya sih itu. Emiat ya. Iya sih itu. Ini namanya ayam Dige. nugget. Semelo nugget. Nasu mak getah. Kenapa pala tadi ada pakai cucu-cucu hidung? Ini aslinya ayam nugget. Ayam nugget. Nasu getah. Nasuliku. Mak getah. Kenapa pala ada cucu-cucu ingatnya? Itu fungsinya. Oh difungsikan ya? Kau sejauh selesai kan? Stres kayak mite dua. Jadi aja mite di maglale matu modalnya anakmu. Iro to mintampu aja lah lo malah damitai. Segage dua. Kita main di G ya. MYT melonya kata Tiola. Malage lampe isi si bala luak goroinga. Dia ada tuh Mike na tahu mama kesulaman aja potong mata honorna mati. Potong honor mati. Maka solang potong honor maka solang Ikut tuh solai. nggak mana tahu dua. Aduh, Oke. tadi betak taruh. Aja maganggu dor. Magai. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya kita main di G. Banyak cewek-cewek cantik di sini ya Kak Said? Banyak aslinya di sini Asli. semua ya. Mudah-mudahan kita punya jodoh di sini ya. Sudah nih kita. Ada misteri tak? Iki kong jodohku itu dia nama kemajak pelawak. Makanya karena rata-rata cara keluarga ya. Acara keluarga ya. Oke. Nikahnya Pak Desa. Jako mengganggu dari artis ini menyanyi ya. Indah logo. Indah logo. Iya malu. Angkat ni kopi indah logo. Tiga kopi. Oh angkat. Angkat ni terima kasih pada sunasue. Kenapa mau kopi nak? Alhamdulillah. Oko mana karibo si minum kopi Mercedes. Tanya apa tuh hebalada. Asli. Kopi na tahu Iya. Pakura-kura golai. Oh panasu. Tangkali na mo garo. Pakura golay gari. Ada baru kah?
Tuh iya makanya nih. Balik-balik mana? Oh. Paya ni lato ni. Hah? Dia na mo ni. Oh, deh na. Iya. Mercedes. Iya. Siya kasan na iya. Asara. Kay malatong Iya, matana. manas ni daw. Ana guna na malako dia ni tay. Laula pa iri kasi dito kasi agay nakadasira. Cuk na. Di na malola ba matana tao eh. Manas ni daw. Kaya matampu siaga ah si kok motor gare pada Mercedes siaga anak mau tampu Siti. hah Mapa jam tanay? ini siaga tau dua gare ya Kembar tu. Tanah bodoh. Siapa pula ini? hah kok caranya ya lupa kembar hitam mana kadang namanya jadi kembar Polokan lo lagi kapan? pertama si bola-bola ya kan Mamai. terpasan no pakai relasi makanya jolo no teman tuh kak matu. Oke baik para penonton sekalian ya hadirin yang sama berbahagia Meloni Kapucica dek pak oh ma bersanji tahu ina jadi mampar ki alamati ko runtukmu karena kotanya anu basko nak dimpar ngir Kan mitok kata bati-bati lader kaniki biasa matunu. ni kata berikat dak kaniki. Iya beling. Oke ya baik iya sih kah kusi oke woi warang aku mendri balik kahe Wah, ini ramus nange ya, ngale lebih pam. meh nih woi mawatan ni mak bay mawatan ni kumaku tu sapu idi yolo runtu ina ish puratuna na jimpolo ko tantai anda mau dape aku tahu de laki na tu de laki na macam balaki na tu tania endek kan meronging Manyamani. makira pa si Mercedes tai kopi tai ngi kopi Tai kopi. Temi. berita kehilangan Umumkan jalo. tercecer satu buah jumbo yang berisi air kopi. Barang siapa Barang menemukannya, siapa panasu-nasu menemukan kopi tersebut, tolong diantar ke panggung. Dores, akan ada pelomo. hah? Si bicin ko makoy nang kalingi matukun na saray na. Magay. Ang kanaga pelo mo. Di pagaga. Peloa ka beso. Sempurna. Moya sampurna to tak dua tak. Hah? Mudah-mudahan dito nang kalingi rumah baju jalai. Ker. Kiki. Kreasi rumah geretak. Oh. Iya.
Ya, de nang kalingai mudah-mudahan de nang kalingai de bare de nalo maliaki. Dia tu nau dia maruka kau Iya. Iya de tu baru kalak de tu apa bicila da ko makadaka sempurna ya wape lo. moya. Mau ko. Wah nasi biji manjir. Keculi-culi tu nanya. Sahi waktu nambisi ka. Dewang kalingai sitongan na. Mage. Usat demi kabona sumpamu. Oh aja pandangin tengah Doris. Masa gitu tasi sangat sulam masih kaki. Wah, akapanay masih gagi ipuran malepat tahu eh. Bayu kapali wakabomu.